Momamedi ha re qala selemo sena e ne le ka la robedi kgweding ya hodimo 2023. Bane ka la pele ke ne ke sa etse lenaneo lena la Thoriso, ke ne ke etsa magulong a madala mme molaetsa o no re ha re fe modimo sebaka a etse mosebetsi. Ya re ka di 8 tsa January 2023 ho Thoriso ne re tshwere molaetsa o reng batla o tsekisa empa wena nyoloha. Kala le shebele mehlano hona kgweding yena ba re tshwara molaetsa o reng o tlo hlokomela o tlo hlohonolofatswa ke dira tsa hao. Tla bala molaetsa ono hore o tlo hlonolofatswa ke dira tsa hore ne re o bala bukeng ya Isaiah kgaolo ke ya 45 temana ke ya 14. Bekeng e fetileng ka Sontaha ka la 22 ba re tshwere molaetsa o reng ba itshenyetsa nako. Hlalosa hore ntho e thata haholo ha bana ho etsa letho ba itshenyetsa nako hobane wena o tshwerwe ke letsoho la Modimo. Bekeng ena momamedi ke boetse ke tshwere molaetsa hape. Molaetsa wa bekeng ona o re o tlo tswa. Mo keneng teng o tlo tswa. O bonala ekare ha o sa bonahala ka mo mathata a o apereng ka teng, empa ke kopa o jwetsa bosiung bona hore o tlo tswa. Wa bona bophelo momamedi bona le dintho tse ding ha motho a ile a kena ntho e latelang ka mora mono ke hore a tswe. Ona le ntho e bitswang entrance, ona le ntho e bitswang exit. Bophelo bo jwalo o tswa o tlo tswa. O qwetse ngwaneso ka hara mathata tseleng mona le ha o tsamaya ka maoto o tsamaya o ntso bebenya melomo e ka o lahlelwa ke kelello. Kopa o jwetsa bosiung bona hore o tlo tswa boemong boo. Bophelong mona hona le dinako tse thata, empa dinako tse thata di kgone hore di be thata ho ya hwile, nako ya tsona ya fela. O tswa o tlo tswa. Hona papadi ya bolo e sa fele momamedi hore re tswe ka lebaleng re ya hae. Ho tswa o tlo tswa. Ke kene mona tshebeletsong ya lesedi lenaneng la Thoriso ka hora ya 10. E tla re ha hora ya 12 hantle ka khitla ke tla be ke tswa ka studiong ka mona. Ho tswa o tlo tswa.
Hona le mo o neng o ile teng, o ile lebakeng jwale wa kgutla o kgutlela hae. Ho tswa o tlo tswa. Ke molaetsa bosiung bona hore o tlo tswa moo. Le banna ba ileng ba kgelwa ka hara le mena la ditau empa ba ile ba tswa, le wena o tlo tswa. Hona le ba ileng ba kena seboping sa mollo ba tswa, ho tswa o tlo tswa. Ka Modimo ya phelang o tlo tswa. Morena wa marena se dula hantle ho ye 20 pele re fitla ho reng ya 11. O mamedi e re re lentsweng la Modimo hle ngwaneso ke itse o tla ntetsetsa metsotsong ya 10 pele re fitla ho reng ya 11 ke mona 086 000 3084 re kena molaetseng wa ka jeno hle. Ke kopa nna le wena re bukeng ya Isaiah kgaolo ke ya 60. Temana ke ya 20 ke re ke ya Isaiah kgaolo ke ya 60 temana ke ya 20. Molaetsa wa ka bosiung bona o re o tlo tswa boemong bo. Ha hona pula e sa seng, ha hona bosiu bo sa seng. Letsatsi le ha le ka la dikela ka marung le tlo tjhaba. O tlo tswa. Ha re sheba rona Isaiah e reng he mamedi ditaba ke tsena. Letsatsi la hao ha le sa hlola le dikela. E kopa ho e phetha. Letsatsi la hao ha le sa tla hlola le dikela. Le kgwedi ya hao ha e sa tla hlola e fifala. Hobane Jehova e tla ba lesedi ka mehla ho wena. Me matsatsi ya hao a holla e tla ba a fetile. Letsatsi la hao ha le sa hlola le dikela. Le kgwedi ya hao ha e sa tla hlola e fifala. Hobane Jehova e tla ba lesedi la ka. Hobane Jehova e tla ba lesedi la ka mehla ho wena. Me matsatsi ya hao a holla e tla ba a fetile. O tlo tswa. Bona ha Modimo a re letsatsi la hao ha le sa tla dikela, ho bolela hore le ile la dikela man. O na le mo letsatsi, o na le mo dintho di ileng tsa o dikella. Empa Modimo re ke o jwetsa hore letsatsi la hao ha le sa tla dikela ho hang. Mamedi letsatsi la hao ha le sa tla dikela hle. Ke kopa o utlwe taba eo o utlwisise.
le kgwedi ya hao ha e sa tla hlola e fifala. Hobane Jehova e tla ba lesedi ka mehla ho wena. Le matsatsi a hao a holla e tla ba fitile. He momamedi o tlo tswa moo. Ha ke tsebe hore na o ntso sokodiswa ke ntho ena e ntseng e o tshwenya. O tlo tswa. Di o tshwere dikoloto. Bona re ntse re tlo tswa. Ba o emella batho ka diketselletso ngwaneso o ntso tlo tswa bothateng boo. O ne ho fifetse o sa bone moo yang teng. Tseba hore kganya e tlo ba teng. O tlo tswa ka Modimo ya phelang. Ho keke hwa dula ho le jwalo. Ho keke hwa dula ho le lerotho. Ho keke hwa dula ho le moepa bophelong ba hao. O tlo tswa. Mona 086 000 3084 ho tswa o tlo tswa. E ka nna ba batho ba ne ba o bitsa ka hore o motlohelwa. O keke wa bitswa o le motlohela ho ya ho ile o tlo tswa. Ka nna ba o no le naha thote. Tseba hle ngwaneso hore o tlo tswa. Ore Mosotho kgaolo ke a pele temana ke a pele. Se sa feleng se a hlola. Ho tswa o tlo tswa. Maru a ka nna ba matsho hwa thwathwaretsa wa itsamaya o fetlama o ipata. Empa o thwathwaretsa ho tlo feta o tlo tswa. Ona le ntho eo e hlokang o hloka lekunutu. O hloka hore o ye lekunutung ho tswa o tlo tswa. Bana ba Israele ba ile ba nna ba ya Egepeta mpa ba ile ba tswa. Wena o tlo tswa. Sa mo botsa Joseph o ile a kena dinthong empa tswa. Wena o tlo tswa. Benjamin Dube o le Sedi FM le bitso la pina ke le kunutu. Momamedi o tlo tswa ke mona 086 000 3084. Re ho momamedi le Sedi FM dumela hle. Ntate Tsholo. Re teng ngwaneso le kae? Ha mona le tsatsi la ka a le sa hlola la dikela. Kgwedi ya ka a e sa hlola ya fifala. Ho tswa teng ke tlo tswa. Yo tsela go bona ke ka. Ke ha se khoto se kae sa ticket ya kereke. Yo empa ho tswa ke tlo tswa o so. Ke lebile ngwaneso le Sedi FM dumela. Ntate Tsholo. Ntate wa ka. Le ka ntate. Re tele ka mtomphe. Usimbo botle ba letsatsi la ka jeno molaetsa o matla haholo o reng empa ho tswa o tlo tswa.
Ntate Tsholo bana ba ba Josepha ba ile ba mo lahlela ka hare ho le mina hona le mineng leo bona ba mo lahletseng ka moo ntate ba ile ba montsha ho tswa o ile a tswa mosadi wa Faro a mo etseletsa Faro a ntsha taelo ya hore a lahlehelwe tronkong ene ha a tswa Faro a ntsha taelo hape hore a ntshuwe tronkong molaetsa o matla Isaiah chapter 60 fa modimo a reng ke taba lesedi la hao mme letsatsi la hao le kela hlola le fifala Petros na nanya hanyane tronkong Ntate Tsholo ha o bala Diketso chapter 12 to fihlela verse 5 to verse 1 le hanyane jwalo empa modimo a e montsha a etsa hore mamati a tronko a ipulehelle yena ya ba Petros wa tswa o shapa ka dumellana le wena hore ho tswa close di maretsa ntse akele wile ke Thembang Kgatho tshebeletso ke Lesedi FM mo mamedi dumela hle Ntate dumela mohlomphehi wa ka ke Ntate Khothule mona Virginia Ntate Khothule ho tswa o tlo tswa wa tseba Ntate Tsholo mantswe ana a nkgopotsa pitso e tlang ka Jesu e reng tlogong ho nna lona ba kgatetse a re wa bona lona ba kgatetseng tlogong ba imetswe lona ba imetsweng ke tlhale e mollo ka mantswe a mang Ntate Tsholo ntate o re letsatsi la hao ha no tlhola le dikela o tlo tswa ka mane Jesu ntsa bitsa lena re tloga a re wa bona hona mo kgathale mo o leng hona o tlo tswa ke tla o imol a o le boimeng ke tla o imol Ntate Tsholo ke ne ke o tla fela jale ke dilahla ke mathafatsi Ntate Khothule ke lebile haholo hle mohlomphehi wa ka Lesedi FM dumela le ka Ntate Tsholo re phetse mmele kae ka mohau mme wa ka ke le itsellentse ha le bua le nna ho tswa o tlotsa le matla le tibela fitela Ntate Jobo ha le ka ro mathata le ditsi le ntse ke le itseng ho tswa o tlotsa ba ne ba sa khole metswalle le baena hore ka ntse le modimo o nang le matla o tla ntha Jobo ka ro mathata a neng a le ka ro ho ona ke mmale bo mapuetsane ka matswaleng ke le bua mme ke lebile haholo Lesedi FM dumela hle dumela Ntate Tsholo le kae re phetse ngwaneso le ka ke a phela pa ke ne ntse ntse mo plot ya Glen mme wa ka o ka kopana le maemo ohle le ka dikela letsatsi la ka jeno empa ka o tshwane letsatsi le tlo tshwarela ho tswa o tlo tswa ke a leboha pa mme ke lebile haholo hle Lesedi FM dumela le ka family re phetse le kae le ngolo la letsatsi sengwa bosigo ba letsatsi bua ka mantswe a thata gore le ha o ka ba dimo ha ba thata mara o tlotswa maemo a le jwang kapa jwang empa ha o tshepile modimo o tlotswa ka re maemo a le modimo a fitolo akele wile hle family Lesedi FM dumela le ka Ntate re phetse mohlomphehi le kae Yes no one need defense I get the important of it sepo yona e dinga so ga hiyo ke tsore ka mona le ka mona ke re ke apile ba ka pele ke re ka mogao ba ka mogao ke re ka le tsole ba le tsole ko ga ke tshwarelletse ha mo ka bona ntshele ka vale ka mo ntate wa ka ke phela ka vale ka mo hey lima moyeng le bua le nna lentswe la morena go tswa Ntate Isaiah empa fela lima ntwa moya thata ntwa moya go ba jwale e qeteletse kenya batho ba kena ka nama ka tse ba sa di tsebeng ba nka dintho go tswa bathong le leng go qetellong e ba bona ba salang le mathata Ntate ke a leboha ho tswa o tlotswa
ke lebile hle mohlomphe wa ka Lesedi FM dumela Ntate Tsholo ntate ha monate ke makhutle ka mmadikgetla ka mo ntate Ntate Tsholo rona ka shekulena ne rana le selallo kerekeng ya Ntate Bishop Lesopu le moruti Lesopu mamela ntate ha re so fihle ditemaneng alright ke a leboha hle mohlomphe wa ka Lesedi FM dumela Ntate Tsholo mohlomphe wa ka ke re o feta ntse ke tlo feta ntate ba rata ka ba wa sa rate ntate wa ka ke a leboha ke ntate mango kae ntate ke re ke motsotuwa ka utlwanong o feta ntse ke tlo feta ba rata ka ba ba sa rate morena ka ke a leboha hle mohlomphe wa ka Lesedi FM dumela Ntate Tsholo ntate Ntate go tswa ke tlotswa ke ke ntate ha o be jwalo ntate morena ka mabedi dumela hle hallo Ntate Tsholo morena ka aje ya utlwa Ntate Tsholo gore ke tseno tsa ntse ke tlotsa ke kwata ba ke matla ba go letsatsi ba ka le sa tladikela le go dia ka sa tladisa ntate wa ke lebile hle mohlomphe wa ka Lesedi dumela hle le ka Ntate Tsholo re phetse mmele kae ke mantlapo ka rathanda hitliba ke ntate mme wa ka jang ka kena ka ga difuso tse ka ka ntate sefefo se dule se a feta ntate ke tla feta ja o ka ba bima wa ba thata jwang kapa jwang ntate ha ke wa ka lengwele ntate ke tlo feta ke tlo tswa ntate ke lebogile ntate wa ka mme wa ka ke lebile haholo hle Lesedi FM dumela go tswa Ntate Tsholo ba Leokaoke ntate wa go tswa ke tlotswa ntate aba Israele ba tswa o se ola o tlola le go direla hae ba ile ba tswa ba imela bophelo le thata o lobima ba ile ba tsama ka topolo ya dio ke dinga ka hena man ka mo thank you ntate ke lebile hle mohlomphe wa ka Lesedi FM. A ke molelo.